Anya laki din! Tiawanan ba'y na pun siya? No ti panagkunanak at mayakar na ti alipospos ka? Ay, nagbidawt. Oh, nanang. Agong unget kayo, may tanaga po ije bangkag. Talaga asyak ti pagpungpung tutan na niya pun siya. Ha? Saan man asyak ti kasta-kasta day jay alakay? Nanang, anya aya nga men ti pagungungtan nyo. Nung atamapan nyo kasarita jay tao, itinasayaat. Day jay man apun siyo pilato akabaong direk iti daga ijay bangkag. Napanakit inya karan timuhon. Tiawanan bay na laklakayan, kaslasan alaklakayan iti kasjay nga aramiden na. Ha? Anya laki din. Nanang, amangan kidimot no nagbidot kayo lang iti kasta nga ipagbagayo. Narigatan, ay susaya. Ay saan? Saan ka nagbidaw tanakaw? Amok nga inyakar na timuhon. Ha? Anya laki din. Rumwar ka di tapon siyaw! Paspasam! Tagsarita taman itinalapak! Hindi. Apa yung nga ilinda? In may kamot dito, balay may nga agong unget. Ha! Di ka man kundi sa lodsod si kapon siyaw. Amok ti ugalaym! Nalaay nga mangyakar itimuhon! Ay saan ako nga aramid ti akasta, Linda? No aramid mo siya kalaang saan ako mga ipadakay na ka? Amok nga inyakar mo timuhon ije bangkag! Si kalang matkat ti mabalin ang mga ramit iti dayjay at sino kumapingay? Aniya, ay saan nakaabos ta ang sasao iti akasta, taawan amok iti dita. Kan mo siya, saan ko nga aramid ti mangyakar iti muhon. Yaho, di ka man nagindiding awan amob. Nagawa na bain mo si kapon siyaw. Naglaing kamutan anang yakar iti muhon. Aniya, No ka ba alam amang yakar iti muhon? Di mo mayakar talipuspos kaw. Mawat ang apon siyaw. Anya ka no ti bagbagana dayjay tatang. agong ungat mat anakaw, ibuagbaga na nga iniyakar ko kano di muhon ije buangkag. Anya? Hay, nako. Una yun ay ni Bakit Linda. Tila adda nga ipapabasol naman. Hawan ng gano'n na ako. Hey, Makalawa sa sana ka na ije buangkag sa ita. Sakte umay na ito tudo anang iyakar kano iti muhon. daya Bakit Linda. Hindi pa lang at dagdaga ti aguman na. Amin nakapapa na kat maipapan iti dagdaga. Jakman na mo iti daya abuket. Nagrigat at talaga no iso ti kaboundere ti daga. Talaga nga adu ti panluayan na nga apa. Kasaritam to no agmamaw ti pungtot na tatang. Ibagam ken kuana. Asan abas talatan agpapabasol nang runan no awan mo't ebidensya na. Ay, wan anak ka. Kasaritak to daya abuket. Saan anasayati kas tangar aramidan dayjay alinda ken kamanong punsyo. Ay, jakman amo iti daya abuket. Basta latan asimbugod iti bulay. Kasta unay apungtot na. Iniyakar ko kano di muhon a boundary mi iti bangkag. Ay, una yan. Amangan kit dimat no sabali tinangiyakar. Ay na, kagap-gapok iti bangkag itay bigat. Napan ako kinita ti ibagbaga na amuhon. Saan mo't anayakar? Anya? No kasta,
Duling nga ron, ti matana. Ay akat no sigod mat aduling ti salwag abukat. Uri saan anayakar, ibugan ng anayakar kano, sakat ang pagpabwasol iti tao nga awan mati aramid na. Ay, una yun ni Lindaya. Nagado ti kaap-apa na may papan iti daga. Wala nga rod. Amin matan akaapa na kahit maipapan iti daga, dahil tatay makagapo. Ay wala gayam. Kita konsyang. Sapay iso ti kabounderiyo iti bulayo. Ang mga no pagatapan na kamay, ang mga yakar kano iti muhon. Ay, padasan na. Sana siya ti kalkalabanan na. Ang mga no isukit di ti mangyakar iti muhon mi Ay wag, iso ama sa pulaan, nalaing kamay, amo matinday siya agum iti daga. Awan ti kaakaaruba no siya ti makapungtot. Pagpiang-piangag ti lubong na kung nagtumay. Anya lakit din. Nay. Apay ngay. Kasla na yakar mo ti boundary aruba. Anya na yakar nga ibagbagam at si kakunsyang. Nay. Napigsapay mo ti panagkitak ti kunak. Apay ngayon, sigud mat nga idya ayan ti abay ti kayo ti mahogan ni ti ayan ti mohon tayaw. Gamita, kaslanay denden matan. Ay, di kang sasaw iti kasta si kakunsyang. Saan asyak ti kalkalabanong kurak tumag? Anya? Saan anakaskas daw? No si kaman bilang tinangiyakar. Gaputas sigod nga agom ka iti daga. Anya? Amin nga min akaap-apam ket may papan iti daga. Saan aya? Hay! Agtanang kakadagiti bagbagam si kakunsyang. Ha? Ang mga nonya pa iti maramid ko kan ka? Anya? Ha! Ni Manong Poncho. Pagpabasulam nga iso tinangyakar iti mohon ijabang kagyaw. Sa ita, si kamat ti mangyakar iti boundary dito'y nagbaitan ta. Anya? Nagalasa talaga ti ugalim. Kinataom sa matan ti kinaagom mo iti daga. Agom! Nanang, anya di mang mangag ko itay? Kaslada kasinsinong batyo. Day taman kaaruba anak ko. Ha? Daapay man niyan ti Linda. Agasam man ti naramid na. Jay mohon nga da iti abay ti puon ti mahugani. Inyakar na. Ti awanan bain a babae. Anya? Wan anak ko. Uray mapan mo kitaan. Inyakar na ija abay ti CR tayo. Tapno lumawa nga ta ati dagana. Ngam saan amabalinday jay nga inaramid na. O na yan ayan ni Auntie Linda. No apay mat ayan nanang. Naagom iti daga. Ison ti katatao na anak ko. Ti agagom iti dagdaga. Ay, Diyos mio, Marimar. No isungay nga ta ti aguman ti daga nanang. Anya? Ay, sika talaga anak ko. Tila ibagbagam. Katuan mat nanang. Naagom iti daga. Ngam no iso ti aguman ti daga. Ay, jaklamon. Anya lakit di. Talaga doy dya bakit Linda? Amin mo ito nakaapa na. Kat maipapan iti dagdaga. Wan nga rod, friend. Naagom iti daga. Isu ako nak. Kasanungan tamad no iso ti aguman ti daga. Ay, awanan Saan na pa ila nagnumaran dagiti daga nga inaguman na kat inaguman ti daga. Pakawan na. Una yan ayamo ti tao nga agom anya. Agasem man, tapabasulan na pa ni tatang anang iyakar kano iti muhon, iti bangkag. Oho, kun nalaladay jay.
Wagas na laang dagijay iti kinaagom na. Amo matan ti agom a tao. Ado ti pasakalye na. Tapno laang maala na ti gamgamgaman na. Sa bagay mo kiti, Basta no maipapan iti daga. Numero 1 nga iso ti paglaingan ni Bakit Linda. Awanan bain akun siyang. Enton ko ni kakti pagnakman na. Nanang, pang-asiyo kumamit Husto ko man day taapan nakiap-apayo iti dagdaga. Anya husto nga ibagbagamat si Kabar. Kas iti kanayon ko nga ibaga. No rights ka! Rights ka! Anya? Kaya di asawan, aminin nyo matlaangan na da kayo tinangiyakar iti boundary tayo kada anti-konsyang. Day tangiwat mo. Di ka man labid-alabid si Kabar. Ang mga nuadamakanggan ka. Anya ka matag. Anya? Awan maramitan ni konsyang iti naramid ka. Anya ko mga iti amo na may papan iti dagdaga kat maagmag. Anya laki dain. No saan mo pa'y laang nga isublit ti iniyakar mo amuhon. Talaga akaswan kan. Anya, siya, kaswam. Di kaso na. Apay ko ma, sanak amabutang no idarumnak. Anya? Amangan kit dino si katimabak. Kat matagikwak amin agraman tinagsaadan ti balayaw. Sa anak amaag tapno itulok ko ama pasamak dayta. Anya pa'y lang dararamidam. Di ka kumapanan ag file iti darom. Tano bilang tasyak tagbaligay. Awan lang araw ti papananyaw. Malalaman Saan asyak ti banggaam si Kalinda? Saan nga agkuri kanyak ti kinalaing mo nga agagom iti daga? Tandaanam dayta. Ay na, apa! Ay, unaklaki din o sino ti masabat ko. Na kayo maggaya, maagom iti daga. Nagawan mo tanabain mo si kabakla! Tanangam ti panagsasao, ma! Katpudnumat nga men, Auntie Linda. Saan ko man nga Auntie Linda tinagan nyo kat? Agom iti daga. Saan awagan iti kasta? No demo kayat nga ikan kay ti pagnakmam! Ay na, Auntie. Saan kay kadiunay nga agong unget? Tama nga numahay blood kayo. Kati daga lang nga road ti mangagom kada kayo. Anya laki din. Anya? Ay! Pumanaw ka dito isang wanak! No kayat mo pa'y ti agangas! Aging gainton biga! Ako pa talaga ang tinakot mo. Hay! Di ka man lang yan! Anday ka, nagsakit ti barukong ko, anak ka. Nay, apa yun ngayon, nanang? Ay, tiyaga mo, nagsakit ti barukong ko. Agraman tel-tel ka. Ay, sumuruman ng ti high blood yun, nanang. Dahil tangamin ti bagbagak kay. Pangaasiyo kumata husto nga minen. Sardengan yun ti panakiap-apayo iti tatao gapulang iti daga. Kitain nyo ita. Ag high blood kayo pa yun, gapulang iti dayta. Anya. Kahit Ay. kasanon numatay kayo. Ti dagamit laang ti mangagom kada kayo. Una yan. Nakababay na pa kay si istoryaan dayta, nanang. Ay, sumardeng ka man. Saan atila ibagbagam? Tadadalaang amakapong totak. Nanang, awan lang nga ruden ti makukwarta tayo. Kasta pa'y laang anag high blood kayo. Gapulang iti dagdaga. Anya lakit din. Tatang, damag ko ang masakit ka nun ni Auntie Linda ita. Kasta aya. Isumurtla ang ajak maranaan numapmapanak ijebuang kag. Wan tatang, adda ka no ang nakaigdala ang ditabalay da. Anya? Anya nga tano, mapanyo mo sa rungkaran, tatang.
Ayaw na nga agpaiso anak ka. Mapanakman inton malam. Inakman matsarong kara na nga uray na agom. Amang ano at damot yung tagururay kan kuana. Ay, anya lakit din ayaw ti ago matao. Isumad lagayam asya anakan amaran ranaan mapuan ijebwang kag. Ada ka madagayam dito'y anak kaida. Ag malmalam man anak kaida ka. Ha? Aywan nga road punsyo. Ay, naibaglakit din tay may ka, tapno sarong karanak. Ay akatwan Uray na agum ka itidaga. Kat sarong karan kalatamat itaam masakit ka. Anya, Itatam masakit kan. Saan mo mapagnumaran dagiti dagdaga nga inagumam. Tidaga butan ta agur uray ang mga gumakan ka. anya ka din dagita nga ibagbagam si kapunsyaw. Imay ka kaday tapno sarong karanak. Wano imay ka laang tapno insultun nak. Ibugbugak lang te puno linda. Isuasaan saya ate agag-agum itidaga. Tabangan no saan nga agbuyag, kahit sa kanti aguman tidaga. Narigatan. Ha, Isu nga agbulbaliw ka kuman. Huston ti agag-agum itidaga ti akin daga. Anyan lakat din. Anya, kasta ti imbagam ken ni Linda. Ay akatuan na kun siyang. Inbugak nita ka nakuha na. Pinalagipakman iti sao asaan na amalipwatan. Ket, imbag man no saan anasair tirik na iti imbagam. Akat adamot na nakanakuha na no masyaer. Sa bagay mo't kit di Amirisan na kumamit akit di dagiti inbugak. Gaputapon numet. Kitaam ita. Gapulang iti panakayap na iti dagdaga. Isupay akit din, ti paghay-hybladan na. Ti luko abukat. Anya, Nungay nakarot ti high blood na. Sakit na tay. Di awan mat lang arot. Isun ati aguman ti daga. Anya lakit din. alaman, tasyak mamot ti mapan ija balay da inton malam. Mapan kumamot sarong karan ti salbag nga agom. Uray agom akit sarong karan tayo latta. Ay akatuan mapanakainton mo lang. Tapno makitamat ti sitwasyon na ita. Sigurado kayo itiday tananang? Wen, anak ko. Amangan kit di mo at no saan da kayo apaster kan numapan kayo di tabalay da. Ay, padasaklat ta ka di, anak ko. No saan nakapaster ka na, katanya ngay nga rod. Agsubli ka. Ay, saan kayo kumangaminan amapan? Mapan ko laeng sarong karan, anak ko. Uray agom iti daga akit mapantay latta kumustaan. Takaaruba tayo kat nga rod. Sa bagay makit di Alang arod nanang, ing kayon bareng paster kan na kayo di tabalay da. Kunsyang, Wan, siyak da itoy. Uray na agom ka iti daga. Imayak latta tapno sarungkaran ka. anya, Kat, kumusta nga iti an-anayam? Agpapigsakan, Linda. San mo nga itulok ako mapsot ka? Ta mga no ti daga ti mga gumken ka. Gapo iti kinaagum mo iti daga. ay, si kakit di mo. Imay kan sa laang mo dito, tapno insultun na. Ay, saan mat?
Ibagbagak laeng mata. Anya kalakit dit. Napigsa ako. Nasayaat ka din o kasta. Sapay la kumata no pumigsa ka. Agbalbaliw ka kumameten. Sardengam kumameten ti panagagagom mo iti daga. Anya, Saan anasaya at tinaagom iti daga. Taamangan no saan nga agbayag, ket sika ti aguman na. Amoyo nanang, nangag ko amin dagiti imbaga ni Auntie Consyang kada kayo. ha, No dangdanggan ti ibagbaga na, kasla ang angaw. Ngam no amirisan nyo ana imbag, pudno ti imbaga na kada kayo, nanang. anya, Gusto ko mga minan ati panagagagom yu iti daga. Tani, kitaan nyo man. Gapulang iti dayta, isupayan ti makagapo no apay nga ag-high blood kayo. Iso husto ko man nanang. Husto no diyo kayat ada kayo ti umuna nga aguman ti daga. ay uwanan ako. Agbalbaliw ako. Ay kanta saya at mat ano kasta nanang. Anya lakit day. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay a pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayo, Anya Laki din! Insurat ni Donabel. Isagsagot ka na kayo ti Danmar's YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay, panang tarabay.